Kuringana na ruhonge rwa ndari, ruhonge rwa ukui wa matatu rucangagira gicunji kia 5 kinyagia 15 hari ukuria wa bururi. Ruhonge ruru ruri na ngari makiria ya 100,000 na kuringana na ruhonge rwa umenyereri barabara-ini rwa NTSA, ngari 37,000 ni cia gukua athii 14. Kuma murimu wa COVID-19 wahura huti Kenya, ngari iretikirio gukua nuthu ya athii aria ibatie na iria irigitwo wa gwika ni ngari cia thabari ndaya, kuona itiretikirio kuingira Nairobi. Mbere turakuaga andu 14, riu turakua andu 8 na kinya guthie gutirathieka tondu no tuthire Murang'a no Nairobi tutithiaga. Kuma Nairobi ya hingo wira itu ni wathire thi tondu Nairobi nio twari tutagemeire. Twathia Nairobi tugathie Naikuru, tugathie Nyahururu. Na tondu yahitia nyama iriaga nyeki, riu matatu ici cianjiriirie gukua mirigo kuma Nairobi guthie icagi-ini na icagi-ini guthie Nairobi. Irakua mirigo tondu iri imwe riraigania andu Nairobi irio cia kuria tondu ciothe iroima gicagi. Undu uyu nduri na kiguni kuri ngari nyingi ta gukua athii, kuona no ngari 2 kana 3 o sako irarutwo iti cia athii niguo ithukume na mirigo. Uhoro wa ngari gukua mirigo, twina ngari irakua mirigo. Riu turabocirwo kuruta ngari imwe iti nigetha iteithiririe gukuaga mirigo. Yakuaga ruti ya Nyeri Nairobi. Riu ndiraruta aeroline. Ndio ndimakuagira irio cia kuria tondu ni agutugu ku Nairobi. Kuma kuria marariha iri paso. Marariha wabici ngamoera ku. Kamarehera guku na guku naguo magatuma okay paso. Kamatwaria Nyeri. Kio kiratumire twicirio horo ucio wa gukuira andu paso. Ni mareka wega tondu warima oko ni ngwaci, oko ni marigo, ukunengere ngari iyo. Tukahakikisha ati andu aitu aria me Nairobi matirahinyirira na ithu twina guku ni turahota kuona kanyamu tondu ciatwarwo na kuu mundu wina mbeca ciake ni ikuma Nairobi cicoke mwena uyu. Kuria Nairobi ihingiirwo, matereba marabatara kuonania marua ma gwitikirio guthie nja kana kuingira Nairobi kuri maabitha a borithi aria mari nyambo-ini ici na ningi magathimwo urugari wa mwiri. Watu wa cargo, kila mtu alisikia zile directions zilipeanwa. Kuna those exemptions. Hizo exemption, kama huko kwa exemption, usitusumbue hapa Nairobi kutuletea karatasi tukustambie tena kwa sababu tayari wewe umepewa exemption. Riu munene wa borithi guku Nairobi Philip Ndolo arauga ngari cia mirigo iti kugirio kuingira kana kuma Nairobi. Kama wewe unapeleka maziwa unasimamishwa kwa nini unapeleka maziwa? Mtu ya mboga hatutaki asimamishwe. Wale watu wanapeleka vitu za ujenzi kutoka sehemu moja hadi nyingine wanasimamishwa kwa nini? Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.